Niku faedah salat tasbih, Pak. Sampai wong sing gelem salat tasbih kabeh dosane di ngapura. Dosa cilik gedhe sing lewat atau sing tekak atau dosa sing ora sengaja atau disengaja, dosa sing dilakoni umpet-umpetan atau jelas-jelasan terang-terangan kowe kabeh di ngampura. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh sapa Nabi Muhammad lil Abbas maring Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas niku pamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh maring Ibnu Abbas, "Ya amma, ya pamanku, Allah utiyaka, engkau pengen apa ora tak gawe sesuatu. Allah amnahuka, atau engkau akan aku beri sesuatu yang indah. Allah ahabuka, dan sesuatu yang engkau sukai. Dan seandainya Allah af'alu bika asrohi solin, nek jenengan pengen, jenengan kudu nglakoni 10 hal. Angger jenengan tak gawe sesuatu sing apik, jenengan tak gawe sesuatu sing penak, tapi jenengan kudu nglakoni 10 hal. Apa bae ida anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka. Seandainya kalau jenengan gelem lakoni 10 hal ke mau, maka jenengan bakal dingampuran Allah Subhanahu wa taala. Awalihi wa akhirihi wa qadimihi wa hadisihi wa khotohu wa amdahu wa sahirahu wa kabirahu wa sirahu wa alaniyahu. Baik dosa sing lisit atau sing pantekak, baik dosa sing sengaja atau dosa sing ora sengaja, baik dosa sing cilik atau dosa sing gede, baik dosa sing sir, sing umpetan ataupun dosa sing terang-terangan, kabeh bakal ngapura. Apa emang jenengan antusolia arba'a rakaatin, kudu angger gelem salat 4 rakaat. 4 rakaat niki masing antusolia arba'a rakaatin, salat 4 rakaat. Taqra'a fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab, kemudian maca Al-Fatihah, dan setelah maca Al-Fatihah maca suratan. Fa idza faraghta minal qiraa'ah fi awali rakaatin wa anta qa'imun, dan kamu tetap berdiri, kulta ngucap sapa sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asra. Bacaan salat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan salat apa? Tasbih. Tak ngerti. Wong sing gelem salat tasbih, dosa apa bae di ngampura. Kayak semau dosa sing wis kelewat, dosa sing teka, dosa sing disengaja, dosa sing ora disengaja, dosa cilik, dosa gede, dosa sing sir ataupun dosa sing terlihat. Kabeh di ngapura. Dengan catatan jenengan belum salat 4 rakaat jare Kanjeng Nabi maring Ibnu Abbas. Setelah setiap rakaat, setelah membaca surat aja langsung ruku, tetap ngadeg. Maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara ping 15. Sumatarkahu, kemudian ruku. Setelah rampung maca subhanallah kemudian ruku. Fatakuluha, kemudian maca ing subhanallah maning ping 10. Sumatarfa'u ra'saka, kemudian ngangkatlah kamu sirahmu minar ruku, dari ruku atau itidal. Setelah itidal membaca lagi subhanallah walhamdulillah ping 10. Setelah itidal kemudian summa tasjudu, sujud sapa sira. Fatakululah wa anta sajidan asron. Kemudian maca subhanallah ketika lagi sujud ping 10. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian duduk di antara 2 sujud maca ping 10. Kemudian sujud maning maca ping 10. Nah, kemudian summa tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian berdiri dari sujud sebelum ngadeg, lanjut sedurung lanjut ke rakaat keloro, jagong istirahat. Mandeg dhisit, jagong dhisit, maca maning tasbih ping 10. Berarti 1 rakaat niku sabauna khamsah, 75 tasbih.
mau 15, 10, 10, 10, 10. Dan sholat tasbih niku ada dua cara, ada dua tipe. Bisa diwaca lagi sedurung adeg maca tasbih dhisik atau diwacane pas sedurung maca Al-Fatihah. Nek dhewe kan maca tasbih 75 salah sijine sebelum berdiri dari sujud niku maca ping 10. Niku oleh jenengan ora maca diganti dipindah nang awal sedurung maca Al-Fatihah. Berarti usolli sunat tasbih rakaat ini mustaqbilal kiblati rakaat ini ya, rakaat ini lillahi Allah. Wis sedurung maca Al-Fatihah jenengan maca tasbih ping 10. Jadi kok ketika sujud keloro langsung menyat orosa maca tasbih karena wis dipindah nang loro. Rong pilihan jenengan kan harus sing bebas. Karena kebiasaan sing mau pertama ya mau apa. Waqfa fi kulli rakaatin taf'alu dzalik. Monggo paman Om Kanjeng Nabi maring Ibnu Abbas. Lakonono wae salat patang rakaat. Inistata'ta antusoliyaha fi kulli yaumin marrah. Angger bisa jare Kanjeng Nabi maring Ibnu Abbas. Angger bisa jenengan sedina salat tasbih ping sepisan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin maratan. Angger ora bisa, ya setiap Jumat sepisan, artinya seminggu sepisan setiap Jumat. Mane kula nang pondok, Pak. Ketawan sampai saiki wis ket berdiri di pondok sampai saiki. Itu setiap malam Jumat salat tasbih dipimpin nang pengurus nang pengasuh pondok. Setiap bisa sampai saiki. Karena apa? Dalile niki. Nek bisa kon lakoni salat tasbih sedina sepisan, nek ora bisa seminggu sepisan setiap dina Jumat. Fa'in lam taf'al, seandainya kamu tidak mampu melaksanakan sholat tasbih seminggu sepisan, fa fi kulli syahrin, maka sebulan sepisan. Fa'in lam taf'al, seandainya tidak mampu untuk melakukan sholat tasbih sebulan sepisan, fa fi kulli sanatin, setahun sepisan. Fa'al, seandainya kamu tidak mampu setahun sepisan, maka fa fi umrika maratan, seumur sepisan. Bapak kan itu apa pandangan dewek sholat tasbih yang mending wis misal setiap anak pas saban haram kan sholat tasbih niku faedah sholat tasbih Pak. Sampai wong sing gelem sholat tasbih kabeh dosane di ngapura, dosa cilik gede sing lewat atau sing tekak atau dosa sing ora sengaja atau disengaja, dosa sing dilakonane umpet-umpetan atau jelas-jelasan terang-terangan kowe kabeh di ngampura.